megalayapost.news. Kakunhun jong kisam la puli jong ka Little Flower Higher Secondary School Maubri Past People Association kakot kawer ya baru kisam la puli kibala pas naga school Little Flower School bakin pelaj por kenang namta banwan jaga jengelang kabakar pang kabanlong hakalai pui terik ujemang aja absan hakapor arbajina paisingi man pelong ru hapok ketiga school ha Maubri. Katkum ka kerwo balapha do media secretary ka Little Flower Higher Secondary School Past People Association u Dr. Everest Mersing ula pentip bagajing temu jogane gajingelang hapneng gi khana puli barem jongka Little Flower School kalong banyo banyatai banyathir sani bha namta ban pelong ya gajing rakhe ya gajing kunjo jongane ga slam ajing nang start ya kalengku snem ke basan posnem lane ka Golden Jubilee. Halo ketika pang, saya sinpat akar pat ya baru ki kena pulih jongka nega Little Flower Higher Secondary School Maubri bakin pelak por kenang ban poi sekene jingelang na menta kajing temu ke bokongsan ban pelong ikene jing rakhe ya Golden Jubilee ke bajob baru ke ba ipu iping kublai pi baro ngakot ngawers ngobha shabaro ki kena school berim jong ke Little Flower Higher Secondary School Maubri Ribhoi District Meghalaya. Shapibaro ki pas people snubha ban ya poilem haka life way terik haka por arbaje no phaisngi hapo school campus jongi hangte ha Maubri na kebenta bangin ya rai shibun ki kam ki ban pen khre ya jingdap sanpos nam lane Golden Jubilee jong ka school Little Flower Higher Secondary School Maubri snubha khotlem ya ki parlok parjor jongi baro ki bala pas na ka te school kublai shibun kublai shi hajar ngo megalayapost.news.